Izetbegović Izet. Godina imate, gospodine Izetbegoviću? 65. Ja sam Bošnjak, ranije musliman, isto tako kratko vrijeme. Prije sam bio neopredijeljen, danas sam eto Bošnjak. Ja sam bio prebačen u teritorijalnu odbranu. Dolazio je šumar, lugar, mi vićemo šumar, to je to. Lugar je dolazio, on je imao za čizmama ovako jedna mala kliješta, nisu to mala dugačka kliješta, evo kao ovaj štap, ali uska kliješta, ona kovačka sa malim gore onim hvataljkama. I onda bi došao i zini, to su stara neka zarezala kliješta, i povukao, izvadio po jedan zub ili dva, kako mu je bilo čev. Uvijek bi rekao, neću svetar da imam šta i sutra raditi. Vjerujte da to vješto tako rade, bolje nego bilo koji stomatolog, a od straha i ne osjetimo te bole. Najčešće su tukli palicom. Prije se to zvala vaspitna, ne znam kako ime sad da je dam, palicom, ali koristili su i druge predmete. U onu sobu kad bi odveli u onom mraku se i ne vidi kako tuku, jer je bila svijeća jedna u ćošku koja je tek toliko sjala da eto ne znam ja, da jedan drugog možemo vidjeti. Tukli su čim su stigli, a nogama naročito, jer je opasno bilo. Oni su tukli kad se na nogama stoji šakama po licu i po očima. Ja i sada imam defektne oči na jedno oko. 30% vida imam posle operacije. To mi je uništio Cera, zvani Cera. On mi je to oko razbio sa još 6 njih koje on doveo, a on je tuk, oni su gledali. I bilo je opasno past na zemlju od te tuče. Gledali su da što više izdržu, jer ako se na zemlju padne, to nije više sigurno ništa. Onda su nastavljali nogama šutati, udarati, onda su rebra stradala i tako da ne zna se šta je gore bilo. Obično tukli su do besvijesti dok nije, ipak se moralo pasti, onda su svoje uradili kako su uradili, onda uvati za noge ili za ovu kragnu i vuče po podu i baci tamo odakle ga i doveo, a drugog uzme pa odvede tako. Čekali smo oni žrtveni janjići u toru kad ih hvataju i vode na klanje. To je strašno bilo. Kad sam odveden u zgradu teritorijalne odbrane, navodno ona je rekao da će doći novi u te ćelije, da trebaju i njih da obrade, valjda kao i mene što su obradili. Unutra je bilo puno, ja mislim negdje cirka 50-ak zatvorenika, svi su iznakaženi bili, svi su se previjali, ležali, jednom je oko razbijeno, jednom usne otečene, polomljene, svi su bili modri, šareni, iscijepani, krvavi su bili. Kad uđu sa ulice s vrata viču daj pjesma, tamo pjesma, i mi moramo čim s vrata čujemo oni galame pjesma. Mi smo morali prvo pjevat da bi oni jednog izveli i počeli tući, da se ne čuje kad on vrišti i plače. Onda samo smo pjevali četničke pjesme. Četničke pjesme i sve od Topole pa do Ravne Gore, pa šta ja znam, Draža Mihajlović broj 1, pa tako da ne znam ja, kad imate u gradu, znali smo da je Jugoslavenska armija u gradu, a četničke se pjesme pjevaju, ko su, više nije nikom jasno bilo ništa. Naučili smo pjesama, što nikad u životu nisam čuo, ali eto, morali smo pjevati, samo smo to pjevali, stalno nisu dali, i dok ne odu, a kad odu, onda uđe stražar pa kaže, stanite sad malo, otišli su, nemojte. Bili su, kažem, neki stražari, imali su koliko toliko ljudstva u sebi, nisu mogli gledati, savjest im je proradila, pa obavezno na nogama mene kad su toliko istukli i onda mi je obrisao me, krv su mi obrisali jedan put,
baš Bičić, Hasan i Salkić, oni su me brisali i ja sam morao da pjevam takav isprebijan, držali su me oni pod rukom jer me nisu smjeli pustiti da na zemlji budem, svi će onda dobiti batine i držali su me na nogama i ja sam morao da pjevam. Ovo je namjerno došao i naslono uho pored mojih usta da vidi da li ja pjevam, a ne znam toliko me je sve bolilo od tih krv je curila iz očiju, iz ušiju, iz usta i morao sam ipak da pjevam, pa iživljavali su se na razne načine. Oni su došli i prije mene su istukli jednog, više se i ne sjećam kako se zove, istukli su ga i vratili ga nazad. Onda su naglas je viknu neka izađe izet. Ja sam samo pogledao okolo svoje one prijatelje i sve mi je jasno bilo. Izašao sam. Onda su me odveli evo tu uz ovaj zid i rekli mi da kleknem. Cera je to sve komandovao. Ja sam klekao, oborio glavu dole, to je bilo pravilo tako. Onda je iz ovog prostora došlo njih 6. On je stojio tu pored mene. Onda su počeli psovat, vikat. Jedan je bio u crvenoj kapi. Kasnije sam saznao da je to iz državne bezbednosti. Neko bi ga valjda morao znati. Bio je plav, crvenu kapu, jedini je imao beretku. Ovi su svi bili u onoj maskinoj uniformi, ofarbani, to su oni što su i počeli sve ovo zlo. Onda su me počeli tući, tukli su me do besvijesti. Onda su me odvukli do ove česme i glavu mi položili na ovaj dio betona. Bio sam licem okrenut dole. Došli su za mnom tu i onda su pitali kako ćemo ga klati, hoćemo li iza vrata ili s prednje strane. Ne mogu pričati o kako sam se osjećao. Opet se nešto dogodilo, ne znam šta se dogodilo. Dugo su me tu gnjavili, još tukli, a sve sa onim kamama su stalno kao brusili, kao zveckali da ja... Onda su se, neko je iz ove zgrade tu nešto povikao, pustite čovjeka, nemojte to raditi. I čuo sam još puno glasova okolo, nemojte to, nemojte, nije čovjek ništa kriv. Onda je jedan izvadio pištolj i opalio nekoliko metaka gore prema ovoj zgradi na balkon. Evo tu, na balkon gore opalio. Onda se sve utišalo, onda je on počeo da psuje. Nećemo sad, kaže njega, sad ćemo onoga što ga brani, odnosno po njega. Jer to je zgrada do zgrade. I ja sam još tu stojio, dok me nije onaj opet došao Cera, šutno nogom i rekao marš, unutra ulazi. Ja sam se odvukao nekako u taj opet dio ćelija gdje smo bili. Tako da je to ostao živ, nisam zaklan. Sad je sve moguće rezonovati, oni su to plašili, oni to ne bi učinili, oni to, ali ne bi nikom poželio da to doživi što sam ja doživio. Ni najvećem dušmanu. Tu noć sam ja ostao i još njih 3 sa mnom, a ostali su otišli u Brčko. Nama su rekli da smo mi zaostrili. Da će nas streljati. Zato su nas ostavili. Ujutro je došao policajac, ajde ideš, ali su mi rekli, nisu mi rekli da idem na snimanje, nego mi rekli ideš na razmjenu.
ideš na razmjenu, prema tome dobro bi bilo da se urediš, presučeš i sve skupa. I tada sam ja još malo čekao da oni to odu kući i onda je došao policajac po mene, vidio sam tamo, ćerka je došla, donijela mi veš i odijelo i sve. Kad me ugledala, bilo je teško. I njoj i meni. Da, oni su na mene stavili u Golfa i odveli, 2 su policajca bila, odveli su me na tamo separaciju. To u nas zovu Šljunkara, tamo gdje se to, kod Ciglana. Tamo su me odveli u to tvorničko kupatilo, da se obrijem i okupam. Sada bismo pažnju usmjerili na vaše odvođenje iz Bosanskog Šamca. Rekli ste da ste automobilom odvezeni u Pelagićevo. Recite, tko je išao s vama? I nas trojica, na zadnjem sjedištu smo sjedili dr. Kedačić, Dragićević i ja. U Pelagićevu su došli na onaj ispred onoga doma škole, šta je ono, više ni ja ne znam. Škola, mislim da je bila. Nije dom je zadružni bio. I onda su oni rekli, nemojte ništa pokušavati, zaključali su nas u autu i mi smo sjedili, čekali dalje. U jednom momentu izlaze njih dvojica i neki njihov zapovjednik i vidim, svađaju se. Mi smo gledali jedan u drugo, šta je sad. Tek kad su se približili autu, onda čujemo na glas, njemu viče, neću da izvodim streljački vod, rekao sam ti, bez najmanje 10 osoba. Ja za trojicu neću da izvodim streljački vod. Mi smo se skamenili, pogledali smo jednu u drugog, onda je doktor Kedatić rekao, stvarno je kraj. Vjerujte da smo jedan drugom rekli i oprosti i šta će biti, bit će. Tješili smo jedan drugoga i sami smo se svi pojedinačno toliko uplašili da više ne znam ni kako sam sve i gledao i razmišljao kako se dalje situacija odvijala. Opet su otišli od auta tamo unutra, svađajući se tako. Ja sam okolo samo gledao šumarke i tamo gdje će nas odvesti, gdje će ih. Mislio sam, gdje ću kosti ostaviti, niko neće znat za mene. Tek nakon izvjesnog vremena oni izvode streljački vod. Ide 10 naoružani ljudi, obučeni uniforme, maskirne uniforme. I idu prema helikopteru koji je ranije bio tu spušten. Mi smo ga zatekli, stoji tamo malo dalje, vojni helikopter. Pomislili smo u prvi mah da će nas trpati u helikopter pa odvesti tamo negdje u nekakvu šumu, negdje daleko gdje nam se ni trag neće, tamo će nas streljati. Oni su se postrojili. Tek u određeno vrijeme mi još uvijek ne izlazimo iz auta, čekamo. Oni su, došao je mali auto i dovukao les sa mrtvom osobom. Izvadili su taj les, onda su onu počasnu paljebu dali, onda je ipak malo bilo nam jasno da je to radi toga. Ali je u nama 3 vijeka prošlo. Oni su tu počasnu paljebu lijesu utovarili, onda su došli po nas i nas su u helikopter strpali. Jedan me je tako upalio sa ovim kalašnikovim u leđa da bolilo je strašno. Nama su se ruke, evo ja i sad ožiljke imam od lisica, toliko utegle od tog
niko nam ne skida lisice, svi smo vezani jedan za drugog i tako ulazimo u helikopter. Helikopter je krenuo, bili su unutra s nama još njih nekolicina naoružanih. Opet smo mislili da će nas negdje baciti s helikoptera, nešto. Nijednog sekunda nisam mislio da nas vode na nešto dobro. Vode da obave zadatak, da nešto završe i da taj zadatak je bio jedini likvidacija nas. Mi nismo drugo ni mogli pomišljati. Na jedan put se helikopter spustio, isto ne znam gdje. Na prvi moment nismo znali ni gdje smo, kasnije smo to saznali na Batajnici, kod Beograda.